toku je posebna ponuda za sve klijente koji postanu korisnici Visa Magic kreditne kartice Raiffeisen banke i budu plaćali istom u periodu od 5. jula do 30. septembra. Za ukupan potrošeni iznos od 1000 km ili više na Visa Magic kartici, banka će u oktobru izvršiti povrat potrošenog iznosa od 25 km na Visa Magic karticu. Posebna pogodnost za sve klijente koji pored navedenog prenesu i platu na Raiffeisen banku je povrat potrošenog iznosa od 125 km. Ova ponuda vrijedi za sve nove korisnike Visa Magic kartice. Ova kartica omogućava podizanje gotovine na Raiffeisen bankomatima u Bosni i Hercegovini bez naknade uz otplatu do 36 rata, kao i plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu uz otplatu do 36 rata, te internet plaćanje na rate.